Whaataro whātu le nu o le atua le nei tū la Afiafi. Whai fwoi ona tātou toe whailoa I lunga penga te whailangu. Sai ma le tātou sauninga whai ngā loto le nei tū la Afiafi. Ona tātou mo le mawina whaatasi lea ma le perfetto Isaia. E lei whapupuhina le ao Iova. E le ma whaaola ia te tātou. E le tutuli fo I ora tali. E le ma whaafofonga ia te tātou. Tatonu loto a whea ngai ma tiu te mwhai wale nei aso. Sa I aile ao taitai. Oro tātou ta maa o le langi. O sao ai mauli la tātou wholaunga. I le nei aso. O nau fia leo te whaafeilo ai atu. I le nu o le atua mai lawa I la o na taitai. Pasta lai moana wil pap, tua ia tiana ma nofo alo. Ia le tua whapalo tau, olo whamalo I tiute, o le ngaluenga le atua, sa whenga iai le nei aso, ta tonu loto, maua lunga le ao le atua I lau sunga ma le aing, whawhelo I tufo I sui o komiti, sua lau sunga le, whailau tosi, pali, ia feta maspa ma le aing, whaafelo I atu nei tū la Afiafi, te oloa tātou ngā luenga, pasta utu alangi ata tanwasa ma le ainga, ni ia le atua whamalo I o tō whaiva, tō tiute, wa lava le whaafoeina o ngā luenga le atua, a maua le wanoa tātou te tautuai, le ngā luenga le atua, whaafelo I atu I taitai unta ngā luenga te itasi o ngā luenga le atua, mo tō aing, whamaro tau, whamaro ngalue. Whainga wenga pa ia le atua tō whinga SS o lana ngā luenga o lo o tō tau ai mo tō ngā lue ai. Whaafeilo I atu le au whainga wenga pa ia le atua ni tū la Afiafi. Whamaro I o tō whaiva. Le no o le atua mai lava I maunga te tele se I hoi maunga iti. Whaafeilo ai ma o fia. E whaatalofa atu le nei tū la Afiafi I le atua ia maua lunga mai siri ese lava e pa ia lava lo tātou atua le nei tū la Afiafi o te whaawhiloa I tufoi I le mamalu o Samoa mwhai ona tātou whaisauninga whaatasi le nei tū la Afiafi e ala I penga te whailangi e whaawhiloa I atu I le nei tū la Afiafi o maia tātou tāpua I atu le atua tamaa le alo male ngang pa ia o le bi inga ua saunia e le au whipesi.
o le atatou tatalu. Whaafitai le atua i le nei avanoa to file mu, le avanoa o mātou maua, a o mātou wa ai atu i le tele o whaafita uli, ma le ngai o inga le nei pāneta o mātou i loa lava o mātou iai i toe taimi o le nei pāneta. Ai whaafitai le avanoa wa e tuina mai mo i mātou. Ia veina i pēa lau whiau ma lau tala le leima mātou au na ia o mātou maua le malosi. Le atua o le a mātou whaalongolongo i lau a fionga le nei tūla Afiafi. O le upu moni o le upu le ola, e taita ina, e whaapea o na whaatonuina i mātou i aso teitesi. Mana rou lava ngāpa i e whisoso ani mai, i lau au euna, a wale whamtalaina o lau upu. Ina ia whamanuia ina i pei mātou ma tāpena i o mātou wola whaleanga. Wa mātou te ilo o le toe mamao le nāsu, a e toe a fio whanua mai. Whamanuia le whafonga anga o nuu le nei tūla Afiafi. Whaaftai Iesu. Amen. O le te taro a Iesu i le Ioane a orona mta upo sfumarifitu. O le a maua mai ai se fe au mo i tātou le nei tūla Afiafi. I le mta upo sfumare ono, na iai upu mawai Iesu na wha mawai lo na uso. O silafia Iesu, ua leo toi mamao ma ua pupu taimi na lato mafuta i no na uso. Ua angatu o ia i kolokota a ua le sauninga o whaarutanga mo oe ma. A mafuta ila Iesu mo na uso. I toi taimi muli muli ia. Na tatalo Iesu ilo na tama ila mta upa sumare fitu. O le au mai ai se fai upu e whaauulu i ai le au a Iesu mo oe ma u le tūla Afiafi nei. I le fai upa sumare tolu o le Ioane a lo mta upa sumare fitu. Fai mai le tatalo Iesu le fai upu lea. O le nei, o te aluatu i a te oe. O te whai atu foi nei mea a o i le laurangi, ina ia maua e i lātou, lou fia fia, ia ato atu ai to tonu i a te lātou. O le au le whao ngā ina le whai upu atoa, ai o le whai unga lava le whai upu olo o iai le mana onga le o Iesu, e maua mai le au tū o le au mo i tātou, i le nei tūlafia, whai mai. Ina ia maua e i lātou lou oli oli, ia ato atoa i to tonu i a te i lātou. A e whaitau atoa i le tatalo le a Iesu, na tatalo whapitoa i Iesu mo lana whanau. E le ngata i le au soo lea o lo whaalongolongo i le aso lea a o whaafsanga i ma Iesu, a e te maua le whai upu e iwa, ma le whai upo e losfuru. Na tatalo whapitoa lava Iesu mo ele ngata mo le auso. Ai mo i tātou o e whatuatua. Ma ua tā ua le whanau a Iesu o i lātou e tonu i a Iesu. O na iai le mana onga le Iesu whai upo smartonu. Whai mana onga Iesu. O te mana o i a lātou maua. Le oli lea sa ia te au. Mai ina ia maua e i lātou lou o oli, ia ato atoa i to tonu i a te i lātou. Na sila fea le Iesu, a fea ngai ma le whaamisiona, a fea ngai ma la nga luenga na tu ina mai aron tamaa, e le ngata o le nga luenga whaarotanga, a le ave ina le upu moni, na sila fea le Iesu, ti ngā mawhaingatana, ui ai, o maunga o vanu, o upu o whamatalanga, o mawhatianga na moina Iesu, o le mafuanga na tatalo a Iesu, lotama, ia maua e i lātou nei, lo oli oli. Ora o whaautuina le o le awa le atua mo i tātou le Afiafi nei. Maua le oli oli, sai a Iesu, tātou te au nai. Maua le oli oli,
sai a Iesu tātou te au nai. E wholinga mai a oi Iesu I mawhitianga, a oi ti ngā, na to toi le loto Iesu le oli lea, na mawai ai ti ngā ia, na mai mawhitianga. Sa whaapea la o na manao Iesu I na oli lea, ina I o tātou to toi o tātou, wai sina while Iesu, o leo le a whio le langi, o le a tuaro na usao, o le a whaua wina o na usao ngā luenga le ave ina o tala lei, le ngā luenga o whao tanga o langi, o mawai na usao Iesu, ai ua o mai ia I tātou o tā ua I tātou o so Iesu, o e mo whiwhilia whapitoa Iesu, o le mafuanga whame Iesu, ia tātou mauana oli lea sai a te ia. Mafuanga na o whautui na whiau I le tūla Afiafi ne. Mauana oli sai a Iesu, tātou te au na iai. Tātou te au nai. Asera, e le whaingofi, e le tau mateina, le ainga o le atua. Le ngaluenga, ma le whiau ma le tala le lei, le aveina o le whiau a Iesu, ma le tala le lei a Iesu, e le whaingofi e. Le ngaluenga le atua olo e whengai ma. E upui e tarata. E whaitala e tarata. E lunga tongi lalo. E ui vanu e maunga. Ai a o na totore oli lea. A o na tatou maua le oli lea sai a Iesu. E whaingofie mea umai a Iesu. Ma e mauti noa. E tātou te ai I whaamanuianga mai a Iesu. E le tau mateina, mai le tau whailoaina, whamtalaina. Le tala, I le au nā le atua o iopu. E ui lava I ti ngā na ui a iopu, maftianga. Ai oli le alena moni maua iopu, I le iopu alam tau mua alam whai poe luasfu, whai mai iopu. E na o sau le lava la maa man manawa utina. O te toe fo I lava Malaysia mea. O le atua na te au mai, o le atua na te ese. Ai ina ua ai atu iopu I ti ngā maftianga ina oi anona ainga. A whaimai whai unga lava whai poe luasfu. Ai wha manu wina pea, le suafa o le atua. Ai sea, lae puna ai le oli lea I Iesu I le loto iopu. Na mawhai ai, o na ia talia ina mea ti ngā na o ia te ia. Ona vai mua te au tu la Afiafi. Maua e talia ai mea tinga. Le oli na Iesu, maua e talia ai mea tinga. Pena mana o fai atu. I le tala ia iopu, o le laua e sina fia ma o loa. E le fai ngofia le ala na ui au nare atua. Ai fai mai le whamtaranga. E wha manu wina pea le suafa io. E ei taimi e te ui e tinga. E ei taimi e te tātou te ui e mawhitianga na kalue ngāre tua. Ua le whatasi fo I mai le whafsinia. Vaenga ua ui e kalue ngāre tua. E le whaingofie. Ai te whawhetai, mai tātou te whawhetai I lana o na taitai o Lotu ma mitangi olo. Au nāre atua o Lotu ma I Matagaluega taitasi. E ui lava na vai au o mātutua soifua. Ai tātou te vai, e ui mai tinga, o lo o puna I le oli lea, o lo o puna I le oli lea o lea tua, le oli lea sai e Iesu I o la tō loto. E mawhai ai o na alu pere ka lue ngāre atua I ruma. O lo tātou vai e le manuia o por kalabe, e ui lava I tau mawhai au le fili, I avaenga ese, e tau mawhai e talepe e ka lue ngāre atua. Ai ua maua tonu lava. Ua maua o le whamai Iesu, le atua e lo tamā I a lātou maua. Lātou maua o oli lea. O le vāka maua la, maua e tali ai le tinga. E e whamtalanga la apostolo Paulo I le Filipi alam tau poe whā, o le whai poe whā. Mai Filipi, ia o tau oli le au noa, o te toi whai atu aua. Aua le au noa, o te toi whai atu, ia oli le ali. O lai tūsia e Paulo tūsia upui e te tonu o whanpui ronga. O lai sasa o lai tinga. O lai puapua ngā tia ngā lue ngāre atua.
Ai la sila fia mai lo le Paulo o la foi mai fatia le kare si Filipi le o ato le tala i le tūlanga le o ia o whakpuipuina ma sai tia ina i tono Roma. Ai na whamalosi ma tusi Paulo ia Filipi. Ina ia i loe Filipi o ti ngama mafutianga la i tono whakpuipui ua mama ia te ia ua matafi e se mai ia. E le o la ngona e Paulo aisea, o la e puna i o oli le Iesu. O na tusi whamalosi le o Paulo ia Filipi. Na sila fia le Paulo, la e mafatia fone kare si Filipi. E whai ato ia Paulo, oli Filipi, oli aua le unoa, oli le ali. Taimi uma. O na puna le oli le o Iesu i o tatou roto ma e maua ma umaua ina. Se o taimi uma, ele se ilo ai solo Galilei mea o oli lea ai mafutia o taimi uma mafuanga na o fatu ina vaga mo lea mau e talia i meti ngala na ore na tura la tato ma le na tura fatata ma so i fuanga le tato te ola se ilonga e solo Galilei ma le lei mea uma tava ai alola ai o puna ma oli lea ai ui no ivan ui no tinga ona la ngona foi le leo o mau foi le oli le ai ahora e mau le oli le Iesu pelu ngala lo van o amaftiang peina le apostolo Paulo me le apostolo Paulo Filipi oli le ahora no ai sea o Iesu e fa malosia i tato o Iesu e la ngona ai le mafana o tato loto le oli le na Iesu e matafia tu ai maftianga le taumateina i le nei taimi mai le whafsilingia o ui le kare sia taimi nei popoanga whaamai o mea tupu mai o whaamalosinga le Afiafi e ala upore atua mana onga Iesu i o to ia maua le oli le sa Iesu ti ngana uia Iesu a o tō mai tauina i le e perua ron tā pasfuma lua a ron fai poe lua fai mai whamtara ngā apostolo Paulo ma ia o tō wawa a yatu ia Iesu o re na te wha atoto o re na taitaina wha atoto ina ron tō whatua tua fai mai na wha tau waa ia te ia na oro sai na wha tau waa ia te ia ma o na ore oli sa tui na Roma o rona winga e sa vali e sui Kalevario e sasa e tā e tu feanu i tangata a fai mai na tui o na luma le oli fai mai fai poe to mai ua nofo ne o ia i le tuta matau o ron tama ti ngā mawhatia amor sa tau a fai mai mone maua Paulo tatou wawa aila ia Iesu na whaatau waa umana mea uma o na oli sa tuio le oli na le tatalo Iesu ta upule sumar fitu oli Yohane le o mo mai autu le Afiafi nei a on tatou mawaina e tatou pe tatou te ui mea tinga tatou te la ngona le malfanafana tatou te la ngona le fiafia o tatou roto le moni maua Paulo le kai se Kolose aron tau poe lua e fai tau Kolose aron tau poe lua aron fai poe rusu marfaa mai o te oli nei mea o te tinga ai ona o tau o te wha a toa fo i lo tino o mea ua totoi popua ngao ke riso ona lona tino o le ekalesia lea whamara apostolo Paulo auna i le ekalesia le tino ke riso whama ye oli i mea ti ngai mafuangana tatou maua le oli lea e talia i mea ti ngai e talia i mea ti ngai o mai e iai te me tatou te ui e tofotofonga mo le mau le apostolo Peteru mai e tatou te ui i tofotofonga e pe o le afi a fai mai whamtalanga apostolo Peteru a se sina i le mua Peteru aram tau poe wha mua Peteru aram tau poe wha a orona fai upoe e sfuma le lua, ma sfuma to, mai au pele, a watu te ofo i tofotofonga e pe o le afi. Ua o ia te o tau e fai ma tofotofonga ia te o tau, peise i o se mea fau, ua o ia te o tau. Ai fai mai apostolo,
ai whaapei o na tofusia o tō whaatasi ti ngā keriso. O le tofutofoina I tātou whamai e tofutofoina e pei o le tofutofoina I le afi. Whamai e tofutofoina e pei o le afi. Ua ia te o tau fo I e whai ma tofutofonga e pei se mea fau. E o se mea fau. Na tofutofoina I na apostolo. Na ui mai na au ngā tamā. Na e lotu mai lava. Na tātou au na lava I le atua tofutofoina I tātou e pei o le afi. Mai pei o le afi. E tofutofoina I le afi. Ai whai mai na apostolo Peteu. I whai upa sumaton. Ai whaapei o na tofusia o tau whaatasi ti ngā keriso. Ia o tau ori ai. Ori ai. Whamai e peia o na tofusia tātou ti ngā whai keriso. O e tātou sao ti ngā keriso. Tofusia whaapei o keriso. Mai ia o tātou ori ai. Ma fuangana whamai vanga mua na whiau. Ia tātou maua ori lea. E talia I me ti ngā. Vanga na lua whiau mui tātou na Afiafi nei. Ia o tātou maua e whaai wina ai ngā ruenga. Ia tātou maua ori lea. Maua ori lea a Iesu e whaai wina ai lana ngā ruenga. Ai sea, ana le ia Iesu le ori lea. E le whaai wina lana ngā ruenga. Ma fuanga te taro Iesu I le Ioane lava lea. Ioane aron tau pe sumarwha. Le maua mai le tātou autu I le Afiafi nei. Ioane aron tau pe sumarwhitu. A lona whai upu e whai mai. Ua outu watu le vi inga ia te oi la rangi. Ua o Faamoemoe le ngaluenga na e tu mai ia te au o te whaia. Ua Faamoemoe le ngaluenga na tu mai e lona tamā ia te ia na te whaia. Ai sea sa whaia ma le ori. Po o ati ngā na uia Iesu o whamtalanga a tangata. O a upo tangata na lafo ia Iesu a whea ngai ma le ngaluenga lona tamā. Fai mai whetalinga Iesu I tatalo lea. I ran tatalo mai. Ua o whai wina, Faamoemoe le ngaluenga na e tuina mai a te au te whaia. O rana winga. A whai e te maua le o mai o whai poe e se fulma le tonu le au tuai. Whai mai o le mana o ngaro na loto ia maua I tātou le ori le saia te ia. A o tātou maua. Ta watu le nuo le atua le Afiafi nei. E tātou te Faamoemoe ngaluenga. A mua ma le oti. Whai mai whamtalanga a Iesu a ia le natangata. A o mai o lai whaapea o na whai. A hao ma le oti. Olo e au na ma e ngā lue ma le ori. E le whafsinia ua e Faamoemoe ngā luenga. Ai a whai a whio ma Iesu olo e mo le ola. Olo e mo le soifua ma le ola mo tātou wala pea. E a whio ma Iesu, whetalainga Iesu a ia le natangata. E maua mai o whaapea o na whai. Mai le whafsinia ai ma fua o Faamoemoe ngā luenga tu ina mai le atu e tātou. Olo o tātou maua le ori. Le whai ma Iesu ua o Faamoemoe ngā luenga tu mai no tamā ia te ia. Le mo le maua apostolo Paulo I le Timoteo. I le lona atali I whare nganga o Timoteo. I le lua Timoteo aron tau poe e wha. Aron whai poe tonu, e whai poe fitu. Whai mana apostolo Paulo, Timoteo, ua o tau le tau are lei. Ua iu ia teau tau sinionga. Ua o ta ofi lau por fatua tua. O le nei, ua te wina mo au le pale o le amio tonu. E fo ina mai a teau. I lea la vaso I le alii whamasino amio tonu. Whai mai a whai uma whai upurevan. Mai, e le ngata fo ia teau. A o I lato uma o e fia on whaani mai. O rana winga, whai mai Paulo le na tani whare anganga o timo, ua o tau a lei. Ua I uia te au le tau sinioa, o Faamoemoe lei. Ai se au o Faamoemoe ai, le tau wana whea ngai ma Paulo. Ai se au o Faamoemoe ai, le ngā ruenga le atua na whea ngai ma Paulo. Whai mai rana mori mau ngā ruenga ron tau poe rua skulu, whai poe rua sumarwha. Whai mai mori mau o Paulo. E le inau na ola. Mai e le inau na lava ola. Whai mai se ia wha uma. Lana mo e male ori I le whaiva ua maua mai ake riso. E mo e Paulo.
e fai le fai wana tu ina atu le atu ia te ia ai fai mai e fai ia le oli sa puna le oli le o Iesu na maua le paulo le oli le o Iesu fai mai le na ia fa umai na ina na fai ba de awa mo o tosi e na tani fa le nganga o Timoteo wa i ia te ia tau sinyoka ai fai mai fai unga fai upa ba ele ngata foi moa a o lato uma o fia il fa ali mai o Iesu Keriso ma fuanga na o mai vai ngaro na rua fe au ile Afiafi ne mai mau e fai winai o tato faiva mau e fai winai le ngar wenga ar matai na para winai o na para winai a ora na puna a ora na mau le oli le o Iesu ia te oima e le tau mati mai le fa sirgia e fai winai faiva e fai winai ngar wenga na tu ina mai le atua ia te oima tate faia ai sea oli lea e te va ai le Faamoemoe vai muli na fiau le fiafine oli le e te va ai i le Faamoemoe ua saunia e le atua mo oema le fe mai e apostolo Paulo e o le aso e fia mai fe mai o i lato umo e fia le faharmi mai o Iesu le Faamoemoe le mautinoa le ai mo le tua le mo ma o tu se o tito on tau mua aro fai pe lua fa mai i le Faamoemoe i le ora fa van fa mai le tala pelo ai lo tatua tua e le o se tangata le atua tala pelo ai mo le tua ua ia le Faamoemoe le fai mai le tu se o Roma aro na tau pe e sfuma lua a lona fai upe sfuma lua fai mai apostolo Paulo ia oli le Faamoemoe ia ono sa i le popoanga ia fina hau le tau fai mai ia maua le oli lea i tātou te ba ai e Faamoemoe vahenga muli le au mo tātou ni tula Afiafi vahenga mua maua le oli lea talia i mea tinga lua maua e fai winai le ngar wenga na wala winai o e ma e le atua po oa maunga oa vanu e fai winna le faiva e fai winna ngar wenga le atua e pego Iesu fai mailan fitalai mailan talo tama o fa o maina ngar wenga moli mauna apostolo Paulo ya Timoteo wai u ya tia ngar wenga tu na mai le taua ona le oli le sa maua i la tōne ai fai mai vanga lua oli le te ba ai e Faamoemoe fai mai le Roma rom tau pe sfuma lua ia oli i le Faamoemoe ia ono sa i le popoanga ia fina au le talo e te va ai atu ai le Faamoemoe wa sau nia Iesu mo oema le Faamoemoe le aso e toi a fio wa Iesu ai fai mai tu seo o pete a ona tatou iai le lang fai mai e le uma e oli te le ai o tatou roto Faamoemoe le fitala Iesu le auso ai tangia o tau pe inosia o tau tangata ia o tau oli o lo i le langi lo o tau tau i tele i Faamoemoe lea te pana o le ai ngore atua o le fe au le nei tula Afiafi e ala te talo Iesu lo tamai o lo rotone ia maua e i la tau ia e awina mai atea le oli lea sai atea e talia i me tinga e faa umaina ai le ngaruenga ma e iai le Faamoemoe ua saunia e lo tatou tamā mo tatou whamanuia tele le atua i lau whaafunga le tula Afiafi le no o le atua le suafa Iesu Keriso amen o le a tatou taro whaaftai le atua mo lau upo i le nei tula Afiafi a mātou whaalongolongo ma mātou whaitawina i le nei tula Afiafi lau upo moni e oli ma fia o mātou rotori na Faamoemoe ua e saunia ua e whailoa mai mo i mātou e mātou te iai pe a whai mātou te talia ma mātou maua ina le oli i sa ilo walo pelo Iesu Keriso na mawhai ai o na ui ai tinga na mawhai ai o na ia talia o maftianga ua iai nei o ia i le tūtamatau o lau fio ma lau nei lau fio
le mana ro lavanga pa ia e whālau e tele I loto whina ngā loro wā inga ni tu la Afiafi. Whamangaro lau o na pia whai wale ato to ina la veina o lau ona le vai. Wala au le lau whio whamanuia I lau no I lau o ona teitai. O au o ona na e tato whina ta mātina le au talavou e o I whanau si o mātua tunu o sāmu whafo. Ia au whamanuia. Siti atu se tasi o mawhitia. Siti atu se tasi o mana o mia se fsosoani le ni tu la Afiafi. A apau a orofa. A apau a whamalo loi nisi o lo mau e mai o nisi fo. Siti atu I lau fio ni tu la Afiafi. Whamanuia I lo nuku le ni tu la Afiafi. Whafta Iesu. Amen.